Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Musidɓe julɓe, hara men lande ke si on fini hewre jam menen ga men fini hewre jam hara hiɗen turi allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu subhanahu wa ta'ala danden nde lawnare yaltinande hakkundeji meɗen allahu subhanahu wa ta'ala okkora en kadi yimɓe moƴƴuɓe wawotoɓe gardade. Hara eɗen fuɗɗito e o darsu men ɗo mo jangeten e midi 30 hara eɗen andi ko mako e nder makuji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. Hara hande no weltinanmi yen jango o hadis ɗo, hadis mo tawata nulaɗo makino mo ɓuri duuɓi wulure feƴƴuɗi. Nulaɗo makino mo ɓuri duuɓi wulure feƴƴuɗi. Ko ɗum mi sumani o hadis ɗo, hadis on kaka riyadu salihin, hadis on woni no woodi woɓɓe sikkayɓe dina kan ko fi lahara tun wowlata ma ko fi mayde tun wowlata. Awa ka dina ka jogi ɗen hika yewti fi gande kala gandal ngal hiɗon ɗo no wowle fi muɗum ande dina kan woodi fi muɗum. Ndaren no wonirɗen non ni ka cuuɗi hande en fo ɗen ka nder cuuɗi enen leyɗe porto ɗo. Siko dina kan innuno yo wonu ka cuuɗi halno woɓɓe yaltino waɗi vidéoji saboti dina kan. Haray ko yetagol en ka dina mo jokki ka'a haray on tigi mali par ce que peji ɗin fo no nder ton, nafoje ɗin fo no nder ton. Jangen o hadis ɗo ko hadis mo nulaɗo maki heɓi duuɓi wulure e ko fawi. Ina andi gila nulaɗo feri ko duuɓi wulure e temeɗɗe 4 e ko fawi ni. Duuɓi wulure e temeɗɗe 4 e ko fawi. Jangen o hadis ɗo ndaren hande no fewdorɗen non, ndaren si tawi woni jokkuɗo ka dina ɗo wurata hore nema. Mi janga hadis on. Wa an Usamata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. أولو حديث نلا ماكي أولو gila nulaɗo maki nde yewtere ɗo ɓuri duuɓi wulure e ko fayi. Ndaren situation men on hande janga o hadis ɗo ndara si tawi woni yada. Seydina Usama tabna Zayd fille o hadis ɗo ɓe maki wondema nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki: idha sami'tum ta'un, so nani fi epidémie ma on nani fi nawnare bi ardin e leydi, si on humpitike nawnare naati e leydi, fala tadkhuluha, wata on naatu e ndin leydi ndi nawnare nden woni e muɗum. Wa idha waqa'a bi ardin, si tawi woni nawnare yani e leydi, wa antum fiha, hara ɗon ka leydi ka nawnare nden woni ton, fala takhruju minha, ta on yaltu e ndin ɗon leydi. Hande ko ɗum gollitira o hadis ɗo. Hande woni ko porto, woni ko ɓale, woni ko julɓe, woni ko heferɓe. Ko hadis ɗo hande wona e gollitirede. Nulaɗo makino ki lekki ɗo gila duuɓi wulure e temeɗɗe 4 e ko fayi. Nulaɗo makino si nawnare naati e saare, tawi an a tawaka e himɓe saare nden, wota yawnata e nden saare ɗon. Si tawi kadi nawnare naati e saare, tawa hiɗaka nder saare ton, an kadi a duwaka yaltude e nden ɗon saare. Ndare mako nulaɗo on ɗo hande wonɓe julɓe eɓe wona julɓe, wonɓe puissant eɓe wona puissant, wonɓe pays développé e wonɓe sous développé, ɓe fop ko ki lekki ɗo hande ɓe woni e nyawdirde. Dina men kan musidɓe julɓe no mofti, dina men kan wonde e pinal, dina men kan ko wi'ete ko gande médecine ɗen fo no nder ga. Kala gandal ngal hiɗo no wole fi muɗum ande ngal ka nder dina men ga. Ko woni en ala jaɓude jangugol, en ala jaɓude famugol, ma hay sen jangi wonde ɗetten ɗum ɗon jangale mayɓen. O hadis ɗo sa jangimo a ndari situation mo wonɗen hande on, a tawai wonde maka dina men wallahi koni yettugol allahu subhanahu wa ta'ala. Seydina Usama tabna Zayd ɓe filli o hadis ɗo ɓe maki nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki: idha sami'tum ta'un, si on nani fi nawnare bi ardin e leydi, fala tadkhuluha, onon ɓe jeyaka ka leydi ɓen, wata on yahu naton ton sakko nawnare nde raɓa on. Hande noon musidɓe julɓe buyno wodi ɗo no dogude ɗo yara Afrique, no dogude ɗo yara Afrique, hara anda si wono wondi e nawnare nden ka wonda hana ka sariya. Si woni ha innama nawnare naati e saare, hara siɗa e nden ɗon saare, a hana iwde e nden saare ɗo yaha e saare go fiwata contaminu, fiwata raɓin hedditiɓɓe.
ɗum ɗo holli en wondema haray ɓe musidɓe men wonɓe e dogude fewndu ɗo ni yara Afrique haray ko e hoore ella ɓe woni e waɗude sabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hadis mo seydina Usama tabna Zayd e Bukhari filli wondema si nawnare naati e nder saare, si épidémie naati e nder saare, haray hande kadi hoɗuɓe e nder saare ɗon ɓen ma hoɗuɓe e ndin leydi ɗon ɓen ɓe hana yaltugol e ndin ɗon leydi, ɓe hana yaltude e ndin ɗon leydi. haray noon nawnare nden hewtoyi inlen wondema Afrique hiɗen andi ko naadoyde ton ko himɓe wonuɓe e iwde ka nawnaje ɗen woni ton voyage ko non woniri kañum kadi ko naadi nde Europe ga kadi ko himɓe wonnoɓe voyage uɗe ɓen innen wondema egginide. haray ɗum ɗo fuu ko yetagol e makuji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ɗi fijirtake ko ɗi haqiqa o yi ɗo fewndu ɗo ni ko hombo inni en ye wonka cuuɗi enen wonɓe gaɓe ɓay nawnar nden ɗumande ke wota en yaltu sako inne wondema raaɓa ko docteur ɓe ɓen ko docteur ɓe ɓen haalani ɗum ɗo calcule si ko ceernojo yaltuno jangi o hadis ɗo inni sariyan ko inni koye jama on wonka cuuɗi jama on respectayno respectatano ɓe nayno woni hande hiɗen e 21e siècle ko honno jangirta ɗo deftere wowlande duuɓi feƴƴunoɗi o jama on wonka cuuɗi fi épidémie. jama on jentotanokoma par ce que hande buyɗo sikka wondema ko si on tigi tertike diina kan si jeeya e himɓe finuɓe ɓen wallahi finugol sa nani ko wiyeten kon finugol civilisé finugol ko mayɗo ko wuruɗo ko adna ɗo tawi no jokki diina o haɓi daali e Allah o maayi o naati aljanna ko on woni neɗɗo finuɗo. hadis on ɗo nulaɗo maki ida sami'tum ta'un so nani fi nawnare bi ardin e leydi tawi onon on jeyaka e ndin ɗon leydi fala tadkhuluha wata yawna ton e ndin ɗon leydi. wa ida waqa bi ardin si nawnare nden naati e leydi wa antum fiha hara onon hiɗon ka nder leydi nder ton fala takhruju minha wata on yaltu e ndin ɗon leydi. jaka mi andi si woni hiɗa ka nder leydi ma ndin tawa nawnare nden hindo nder ton a duwaka yawde e leydi go ma a duwaka yawde e quartier go sako raaɓinoya wa hakaza fewndo ɗo ni ko kiiɗo lekki anlallam fof ɓeddi fewndo ɗo ni anlallam fof ko hadis anulaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam woni e gollirde. kala sekkuɗo diina men kan ko juula janga tum ande o falji diina men kan no yaaji no mofti ɓuri ɗum. diina men kan wi oɗo hadis hande ko hombo jangata fi o hadis ɗo firtamo ko janguɓe médecine ɓen ɗen mari hadisaji goo ma ayaje goo ko janguɓe astrologie ɓen ɗen mari hadisaji goo e ayaje goo ko janguɓe biologie ɓen ayaje goo ko janguɓe chimie ɓen bindi goo no woodi ko janguɓe honnum inde wondema philosophie ɓen wata famude fi ɗin piiji. diina men kan no mofti piiji ɗin fof kono en ala jangirde no haaliri non. haray musidɓe julɓe ko ittata en e majjere anden wondema ko haqiqa jokkuɗe wo anden wondema ko kañe jogiɗe wo ko sen jaɓi jangude. jantagol tuma jantagol bayana tun ɗum okkoralima gandal ko okkorte gandal ko sa tawi woni a ɗetti deftere nden a jangi haray ɓanten fi gandal e himɓe ganduɗuɓe ɓen teddinen fi gandal o hi oɗo hadisa ɓaawo ɗum ɗo yanude no gasa janga hadis on fama 10% kono hande kala jangoɗo oɗo hadis on tigi famaymo 80% kanulaɗo maki ɗo si nawnare naati e leydi tawi an a tawaka ton wata yawnata e on ɗo nambara. si woni kadi ha nawnare naati e leydi tawi hiɗa jeeya e ka nawnare nden naati ton haray an kadi wata yaltu e ndin ɗo leydi yara nokkugo. haray oɗo hadis ko hadisa mu'jiz bimana haray oɗo hadisa no holli wondema kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe nulaɓe sabu nulaɗo windatano jangatano koɓe ummi ɓe windata ɓe jangata bimana sa windi nulaɗo watano jangude kamɓe kadi ɓe wata windude ɓe wata jangude kono ndaare koɓe maki ɗo kon hande faami nde yewtere ɗo wo jangude fi médecine wonta kon hajru sahi haray musidɓe julɓe haray ko inneten kon ɗoftoɗen ko docteur ɓe ɓen yamiri en ko ye woni ka cuuɗi haysi woni lewru haysi woni lebbi ɗiɗi sabu enen sen ɗoftike docteur ɓe ɓen e woni nder ga haray na docteur ɓe ɓen tun ɗoftiɗen en ɗoftike kadi makunulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɗoftiɗo noon makunulaɗo on haray ko moƴƴere tun on tigi jogii nder ton sabu nulaɗo maki si nawnare naati ere leydi
tawi hiɗa ka nder leydi ton wota yaltu sakkoraɓe no ya hedditiɓɓe si tawi kadi woni halaka leydi ton haray wata naatu haray noon hiɗen andi ɗum ɗo seydina umar gollitiri e jamanu maɓɓe kono haray ko sabu raɓɓirgol tan on hadi mi sifo ɗum non Allah kadi ko daali wala tulqu aydiyakum ila tahluka ta on werlo hoore mon ka halkoto ɗon ta yaw ka fima bonata ta yaw ka fima nawnata ta yaw weɓintina hoore ma en nawnare Allah kadi daali wala taqtulu anfusakum ta on waru hoore mon wargol non hoori mum no jeya yo inne yo wone ka cuuɗi fiwota nawnare heɓe tewoɗa pas yalta yaha ɗettade nawnare nde wona sabu maɗa musidɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen hattude maku nulaɗon sallallahu alaihi wasallam ma makuji nulaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam hiɗen hani ɗi ɗoftade sabu ko moƴƴereji tum woni nder ton o yiɗo nulaɗo fewdoɓe maki o nde yewtere ɗo ɗum ɓuri duuɓi wulure e ko fawi kono hande leyɗe hettiɗen fo e leyɗe inneteɗe ɗen wondema hiɗa dina fes hande ko ɓen woni e gollitiro oɗo hadis musidɓe julɓe haray ko kange jogiɗen jogitoɗen kange men ɗen andel valeur majje ɗofta ɗen makuji nulaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam haray ko imamul bukhari e imamu muslim woni ko filli oɗo hadis haray hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en dole ñiɓugol ka dina ɗettita e ka dina ɓanta ya fi meɗen ɓanta kañum kadi inne wandema ɓiɓɓe men wonaɓe jibinede ɗo ɓen okkura en lamɓe moƴƴuɓe itta nden lawnare danda en inne wondema lamɓe bomɓe hoore meɗen haray lam hatta ɗo en hiidi kadi e 15h30 e 22h30 wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh